Sanibonani yini mama hlala entabeni. Yo, yazini Moja Love. Oh, ngicela nibhadele umnanami. Njengisekingeni. Umnanami basela amaphilisi overdose ngendaba zenkinga zenu. Nimoshela i-life. I-life yakhe ase-right. Nimgezise emfuleni, nimenza yonke inhloko yonke into ifuna ukuyenzeka uyayenza. Mara namhlanje anifuni ukumbhadala. Umbhadeleni. Angisho nathi anifuni ukusibhadala. Nidlala ngathi niqeda ukudlala ngathi sinikeza imali encane sicela ukuthi imali ethu iphelele. Unyaka isizini ephelileko sasebenza nani kamnandi kunganankinga kungananesi. Nje nisithumela nguMaseko. uMaseko ngisamfuna empilweni nami. Angisamfuni empilweni nami emndenini nami. Ni-business gijimisa nguMaseko for in. Azisitshela ukuthi thina angekho athi sidila nobani uObri namazi uObri this uObri this. Angifuni ukuzwa indaba kaMaseko la elokhanje la kimi. Angisamfuni. Why ningabhadeli mina namhlukene naye ngihlukanene naye? Angisamfuni ukumbona escreenini. Lokuthi nimgunda amashishi namgunda nakathi akunini nithi ayenze lokhu uyakwenza. Ufuna ukwazi ukuthi inkinga engaka yini enenza ukuthi nilokhanje size sifike kuleni indima esifike kuyo. Angisafuni ukumbona escreenini nama repeaters angisafuni next. Angifuni ukuluza umntwanami nendaba eMoja Love. Nami ngifuna imali yami. Ngiyayifuna ngisebenzele bangalali ebusuku. Ngiyaphasi phezulu. Sanibonani ma-South Africa. Abona impilo leyo ukuthi umntwanami sacabanga ngozibulala. Angisiwe happy ngayo. Indaba ye-TV. Indaba yokuthi abamphathi kuhle. Hayi, icabangeni. Not umnanami. Imbhadeleni not umnana wami. Lohlekisa ngaye nimplage yokuthi South Africa ngiceda la nizomlakaza. Hayi njalo. Sanibona bakhuluma ngusisi wamakhulu abangazi koMoja lawo abangazi komakhelwane friend mother sister cousin whatever you know me about it. Okay, now South Africa tinekuphula nginiphulile kazi tinekuphula I'm tired tinekuphula and ngifike wami kulimala mina ulimala mina unje ngiphuma esibhedlela nesibhedlela for 4 weeks stresswa imali njalo ngayithuli emisebenzi esetshenzile endlini. Okay, it's fine. Bashe Moja Love isebenzisile yazi isiberegisa ukuthi inshizo zethu zibuhlungu zange sibereke neMoja Love inshizo zethu zababuhlungu so eMoja Love asithoma ukubereka nayo mara this season ayishem zikhalile yazi zikhale wena wampahla oshuda ngazo zikhala wena kwabuso bakho ukuthi uqale kanjani wena wanhluthu zakho bonke kushuda uhlangahlangene bonke kushuda uhlangahlangene especially moya kumadayari azokuthi hayi lesasifuni usirepeat kaningi mara ukhola sikathoma ukhola ngale time mara azokuthi ngirepeat skip ngicoka siphi ngempahla zokuacta ngine drop of acta kuMoja Love mina mina besaba neduty ningiphe imali yami baba Obri ngicela ukukhulumisana nabantu bakhola baloko beza la baziluma umlomo bese question ama-question baziluma umlomo bazi basiphendule njani umuntu umbuza lokhu uyajika umbuza lokhu uyajika bengibawa ukhulume nabo or ngibe benza iphoso or nguwe angisizi mara mina bengisacela imali yami ama-episode engiwashudileko angifuni ukwazi ukuthi ama-episode lawo aphumile e-TV or akaphumi ngoba mina ngithetha amatsabha ami thetha amatsabha othi ngiyoshuda umuntu bakutshela i-contact ngo-11 ukhamba ungakaklina ngendlini ukhamba uye la kushudwa khona bofika lapho uzohlala abantu bofika ngo-1 ngafika ngo-1 benza ama-touch-up yenzani so jamani so and into engizongitshela yona hi njani
Oh, ngikhohle ukutshela something. Bengibawa ama-locals ama-episode la engiwashudileko lawa ne. Lawa eniwathi nje nina no-8,000. Engikwazi ukuthi 3,000 per episode. Bengibawa ukuthi ningikhawuntele wona-ke. Ngoba nina nangisho ningakwazi ukukhawunta noma funda. Episode day 1 ya last day 3,000. Nje 6,000 i-change njani angazi mara mina ingqondo nami saphethele 3,000. Senza ngibalela ama-episode la engiwashudileko la engingawakhiphi nala niwakhiphileyo mina ngifuna woke. Angisho mina akusilokhani jami, it's not my problem ukuthi nazange ngikhona ukuwakhipha woke. Khele sibeni ngoba sometimes ngizoshuda nidayiwe thatha isikhathi senu so then qala ningikhawunteni lapho-ke nikhawunteni imali ami leyo ukuthi meyiphelele ma-3,000 la maphelele ayi-9 ayimalini bese ngisendele yona-ke iyo le imali ami eningikoloda yona muja lawo believe noma mami naye ngokunjalo imkhawuntele ngokunjalo nobhutami naye ngokunjalo lezi nithi nizikhiphile ngathi zikhishwe nini thina singaka-informiwa singaka-informiwe ngikhulumela amakhasti mina kuhle kuhle wonke amakhasti enisishudileko nalabo nibayekelisa ukuthi baye emberegweni nabo bacela nibabhadaleni asembelieve ngoba sikazozondwa bomakhelwane zizondwe bolokhazi bosibari ngoba nifuna ukubabhadela hawu moja lava senzani umberegweni be-clean bathu akube mberego clean ebesiwazi hayi lo niswenzela wona amalanga la idoshi leni yenzayo apha la nenza idoshi shem nenza idoshi hawa nenhle ngiphuke emoyeni bengicaba ukuthi bengingibiza ukuthi ngistere isho ukuthi musivele ngivala amehlo lana edayo ulalilali sizamlalisa hawa yami imali ngiyayifuna mamoja lovers shem wazi ukubhadala abantu laba engibakolodayo ngiboleka imali kibo ukuthi ngisishune ngiyoshuda yini ngizoshuda ngizokhothofatsanini namhlanje ngakhona ukubabhadala ngoba nina alikangibhadalanga and okay into engifuna ukutshela yona ne nothing will happen to mamkhulu ne angekhe cabanga and sibo uzimu uyedwa usithatha kanye usithatha kancane lezo ukuthi basho usosaba ukukhulu basho soqeqishwa hawa amadoda lawa akeze madoda akeze ukuthi siwele ngaphandle sisilele ngehliziyo hawa mina ngibonile ngijiye khona kaJennifer badoda ngijiye khona kaJennifer abanye ngidlule khona nge-stress lesi hawa ngicabanga ngithatha ama-service abantwana bami sometimes ukuthi ngiyazifuna ngiyalokhu kanjini namhlanje abantwana bathi manje imali ethi leyi so then enzani plan bafethu singaphumani ngokuzwana singaphumani silwa siphume sizwana sihlwane nezandleni simply and then ngiyakambona ukuthi basho nomsatisa awa lento sikhuluma icheguleni kuba washo kosathule athulela imali yakhe mara ayisebenzele awa ma-South African nani ubonile musetive abanye ngibengisho beba-rewind ukuthi bafuna ukusibona uhlala nabantu embola bazokujothona ulicelebrate nokuthi uyazicala ayishem nokho uzamekile you are not a celebrate mara nina nisenza ama-celebrate ngapha ngifuna ukusibhadela and then indaba le ukuthi basho niyehlise imali ngoba abantu babhadala i-100 rand awakusindaba ethu leyo abantu asho bakhona bakhontrola amapotla ukuthi babhadala ini baye benisishudela bengizuzuzitsho ukuthi abantu babhadala ama-locals ama-DS 100 rand thina singeke kuma-100 rand umuntu uyazikhetha ukuthi ufuna ukubhadala i-DS emalini so le sicela ukuthi ingasami akube ma-3,000 lawo asembelieve ngoba nomini size saqeda amasizini la no-meeting zange nisenzele thina amakhazi khombisa ukuthi you are not important wa just nje ufuna ukusisebenzisa sharp. Hello Mzansi, welcome to Mgozo Semzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Makwamahlala entabeni lapha na ku channel 157 kuMoja Love. Uthi ufuna iMoja Love ibhadale umntwana wakhe because umntwana wakhe uze so ufuna anokudidelate because iMoja Love ayifuni ekumbhadala imali yakhe. Simvile mahlala entabeni Amanda go on the video exposing iMoja Love for not paying them. Ayena edwa ni baning laba people who actually came forward and said ukuthi
Moja Love uyabakweleta akababhadali, so baningi kakhulu abantu labanokufika basho sibabone batrended enkundleni yokuxhumana exposing iMoja Love. Kanti lo make lo mzala naye uyasho ukuthi ababhadale umntwanakhe ngoba umntwanakhe uyozala ahlekelwe impilo yakhe because of iMoja Love. Awukhomente wena mbukeli lapha ekhaya ukuthi ucabangani ngalokhu loqedwa khulunywa ngulo make. Mina nawe siyohlangana kulenye lensha letaki video. I'm signing out. Goodbye.